Siberu guzia liluratzen duen ametsa da, ustekabeko abentura. Igande untan Mauleko errugbi taldeak federal bat mailako Frantziako txapelketaren finalerdia jokatuko du Orleanen kontra. Giroa berotzen ari da bazterretan, jokolariek sendi dute entrenamendu denboran. Pression errabo eken dizugu bai halaike. Agentekoak aipatzen izie, guke gue buietan hor peti pentsatzen dizugu ordin. Berezitarsuna izanen dugu bai halaike erdi final bat baita, bena lasaiki hartu behar dizugu denak forman gitutzu, ez duzu minik handik. Baina parean, talde gotoja ukanen dute. Orléans, c'est numéro 1 national, meilleure défense de Fédéral 1, je pense. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est structurée pour monter. Aujourd'hui, quand on arrive dans le dernier carré, il reste 4 équipes, c'est qu'on a mérité cette place-là. On est peut-être le petit poussé de ces demi-finales, mais petit poussé qui a de l'ambition aussi. Philippe Ontas eta Didier Mustiratz entrenatzaileekin. On refait. Bai eta aretz egin Aviron Bayone taldeko arroina oiaren kontseiluekin, Maulek sasoin harrigarria egitea lortu du. Au début de saison, il y a eu des matchs qui étaient un peu compliqués et qui au final a forgé le groupe avec des défaites de peu, un peu cruelles à la dernière action. Et c'est vrai que depuis, il y a un groupe qui s'est resserré, il y a un état d'esprit qui est né. Ikusten diagu, Siberu barniak edo Euskal Herri barniak badila indar bat uste diat gue taldiek, gue espitiaiki, gue indarraiki, gue kuasiaiki zerbait egiten ahaldugun eta enetako ez duk dudaik jabaziko dugula baizik. Irabazi edo galdu igandean, elduden sasoinean Maule lehen aldikotz nazional bi mailan hariko da, Oska bat gorago. Hor ekipa osuk abantzu profesionalak izan dutzu, eta gu, hor izan dutuz erdien, bon, ageiko udahuntan untsa lantuko dizugu sajua, eta geho ikuseko. Finalerdia Orleanen kontra igande untan hiru ontan, Cognac irian.